Ilang may utang ka na.
King mapilan pong penandit, umpisan tane po, ing rito ning pamananggap, king krus ding kayanakan. Kaniting Aldo, matula tayang pupugayan ng pon sa salubungan, ing krus ding kayanakan, iti dake nening kakatamong kapag masusyan, kaniting banwa daring kayanakan, iti ing dutong ning krus, anong nuyami paku ing mengabos ning yato, tara, samban tayo ing gino, talakad tamong ngeni at ikanta ing dalit apamuklat. Lukluk tamong yeni para king rito ning pamanintrigo.
Ausan taya i Morris Albert D. Matulak, Youth Leader ning Ibat King Vicaryato ning Birhen de los Remedios, at Ijelay Konanan, Youth Coordinator ning Vicaryato ning San Jose, ban panimunan da katamo kaniting rito. Nyo ing simbolo ning Ginong mamaus kaya katamong tuki kindaklat na. Tanggapan niya sana iting krus ding kayanakan, ipasyag ing panagkat na, karing sablang maging tune, makanayong instrumento ning kaligtasan. Manatiliya sana ing pangayat suning Diyos, kaya katamong tatanggap king krus sa iti. Bibuklat la sana ding puso, ang poreng kaisipan da, risablang agkatan na ning Ginoo, ban maging tapat at alapatutunan. Antimong tandaning kakatamong pamananggap at kapasalamatan king Ginoo, pugayan taya kambening palakpakan. Talakad tamo po. Antimeto nga familia, miti puntamo kinlagi ni ipampo ning anak, kampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamang Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakisan metong ning banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At keka antimo rin. Miti po ng timong familia ning Dios, kambe ning kapanaligan, ipanigaputamo, ing pamamatawad ning ipa, uling mitmuya king kamo, ampon ganaka. Ikang mituburan, ban pakayapan mo ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang dinatang bamang ausan, sumisiring makasalanan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang mamilatan wananing iba, banaking patawaran, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Dios sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katasana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, save pami, king kapamintuan na kay kaning anak mong bugtong, tinggap na ing kamatayan king krus, king kaligtasan daring tao. Gaganakan mi ang ining misteryo ning krus kete king yato, manano na sanang tanggapan mi naman ing kalam ning kaligtasan king banwa. Itiadwan mi kay kao Diyos, king kapamilatan ng Kristo ng anak mo, pamabibiyem po ang magari kambe mo king kameto nga ning banal na Espiritu, manggaman king alang angga. Amen. Ngeni matingid tayang pakiramdaman ing Diyos ang mga manu kaya katamo. Lukluk tamo po. Pamamasang ibat, king sulat ng Apostol Pablo, king kapulungan Karin Filipos. Agyamang nga tsukeyo ing panga Diyos, makanyan man, na pinilit ing makipante king Diyos, nuneli nubas na ing sarili na, king sablang kamalan. May kilupayo karing tao at kinwanay ing aske ning metong nga alipan, at king pamikawangis na karing tao, mig pakumbabayang may git karing sabla, at meging mapamintuyo ang gaking kamatayan. Wa, ang gaking kamatayan king krus. Uli na niti, pepay gitnening Diyos, at dininanayang lagyu karing sablang lagyu. Inyaking lagyu ng Jesus, kailangan lang siklawod ding sabla, dingking banwa, dingking yato, at dingking lalam ning yato. At ding sabla karelang pisyag, king Hesu Kristo, ginuyo, king ikaligaya na ning igpa. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. dalit apakibat, ing pumpakibat tamo, eyo kakalingwan ing depataning Ginoo, pakibat po. Eyu kakalingwan ing depataning Ginoo. Makiramdam ka o balen ko, king kakong tuturo, itingid mo ke kang panandam, karing amanong kakong sabyan,
Ingas buko, magsalita king kapamilataning talimhaga, at ibulalag ko lang lihim maaral, amilihim king milabas sa panahon. Pakibat po. Eyo kakalingwan ing depataning Ginoo. Inyang atineng paten karela dingaliwa, kanita king Diyos linapit la. Migbalik lalub at taimtim sini sila. Aga nakaraking ing Diyos, ya ing talaingat. Kinging Diyos sa kakatas-katasan, ya ing talapagligtas da. Pakibat po. Eyo kakalingwan ing depataning Ginoo. O nanging ama nung sinabi ra, pawang kalaraman. Pamagkunwari ing atsukarela. Uling ding puso ra, ela tapat. King kasunduan da king Diyos, ela mo rin tinupad. Pakibat po. Eyo kakalingwan ing depataning Ginoo. Makanyan man, ing Diyos sa mapaglunos, pepatawara na la at kinabos. Maralas ng pipigilan, ing muana at ing kasbuna. Pakibat po. Eyo kakalingwan ing depataning Ginoo. Inginuman tabi kay kayo. At kaya ka antimuri. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Ganang Jesus kang Nicodemo, halapang miyo kiat king banwas, so bali mo yung anak ning tao at ini pang iba't banwa. Atong makanano ning tinas Moises singubingan at ang suking disyerto, makanya niya namang sukat titas sing anak ning tao, baning nino mang maniwala kaya, mikabiyayang alang angga. Uling tinubod na ining Diyos sing anak na king yato, eba natulane at parusan ning yato. Nuneban miligtas siyang yato, king kapamilatana. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Welcome ngan po kay kayo, king Vikaryato ng San Jose at king Parokya ng Santiago Apostol. Palakpakan tala po dahil kikatamong bisita iba't king Vikaryato ning Virgen de los Remedios. King lagyo na pong among suti, ing kaya kaming Vicar Foray na tiyapundong, ing kaya kaming Kura Paroko. Pasalamat ko po king Vikaryato ning Virgen de los Remedios, lalong-lalo na kang among Marvin Sinlao, ing kaya kayong Vicariate Youth Director, Miss Maika Eunice Flores, ing Vicariate Youth Coordinator, at Mr. Morse Albert Di Matulak, kaya kayong Vicariate Youth Leader at karingangang kayanakan ning Vikaryato ning Virgen de los Remedios. King pamanantabi king krusada ning krus ding kayanakan, keti king kaya kaming Vikaryato. Nasa mi pong kalupayo, mipakayapan kami at mipasik na nga ning kaya kaming kasalpantayanan, kapanayan at lugod. Dahing kayanakan keti king Vikaryato ng San Jose. Metong mo po ing nasa tamo kaniting krusada, ing milapit laring kayanakan, king krus ng Kristo, ing krus ding kayanakan. Ing krus ng Kristo, ang yan parang alantamo, kakaulan tamo at pupusanan ng ding krus ning balang Kristiyano,
at krus ding balang kaya nakang Kristiyano. Kutang, kaya rita mong paipagal mahanatad ganiting krus, lipat-lipat vikaryato. Nanong burita mong akwa, kaniting krusada. Kaniting pamamusan king krus ding kayanakan. O simply, kutang, bakit kami kiyabe king parish youth ministry? Bakit kasi nuyo king pisamban? Bakit at syuka keni? Pakitlawain mo na mo yung kasiping mo. Kutnan me, o tatsyo ka keni, nga mo kaya. Kutnan me, o tatsyo ka keni, nanong pantunan mo. Ha? Kutnan me, tsena nuita, nga mo kaya. Ne? Tami padalan ka palengki. Bakit tatsyo tamo keni? Meto mo, ingi katamong tune panintunan. And that is simply happiness. Happiness is the primary and the sole goal of all our endless and tireless endeavors. Tulaing sangkan ning katamong alang patugot a kapamalakan at kapanintunan at tula mo rin ning burita mong akamit karingala tamong patugot kagawan. Kutang atin waring bibiyebye king yato ngay ni ing panintunan na kalungkutan. Even masochists derive happiness from pain. Tula at ganapatulaying panintunan tamo, karing hanggang gagawan tamo. Kutang, ninuwari ring taong manintun kalungkutan. Lawen ming kasiping mo. Ing taong manintun kalungkutan, ingaus kaya, lawen me, pakalawin ming kasiping mo, ingaus kaya ating diferensya. Okay? Lawen ming kasiping mo. Lamay tsura, atin yang diferensya. Den taong manintun kalungkutan, atin lang diferensya. Pero ngeni at tamo kingarap na ning krus at pupusanan tayong krus. At magsaya tamo ang giyang mamusan krus. Wari masanting haus kanita, ikatamong Kristiyano at kaya nakang Kristiyano, atin tamong diferensya. Why? Atin tamong diferensya. Because we are different. At intabong pangasira, buntok. Nakatamo kaisip ning yato. At syuka keni, uling makayaliwa ka. Kutang, bakit makayaliwa tamo? Uling malino kay katamo, ay tunet ganapatula. The ultimate happiness we are looking for can only be found if we suffer in the name of love. If we suffer in the name of, not in the name of love, it is called punishment, a burden. But if we suffer in the name of love, it is called sacrifice. And only those who know sacrifice, and only those who actually sacrifice, can experience authentic happiness. Only those who carry their cross lovingly and selflessly, suffer and die in the name of love, can with Christ rise to new and full life. In a word, den mong taong malugod amam yeking sarili da. Ilang tune at masayang mibiyebye. Pasibayo po, welcome po king Vikaryato ng San Jose, palakpakan taya king ginutamong Yesukristo. Kalakad ta po ngeni para king panalangin ding balda. Ngenimit mong kapanaligan at kasalpantayanan, king ibang mapamakalulo ka rin kayang anak, ilapit tala din kaya katamong kayadwanan at panalangin, kabang nga tamong mamaos kaya Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king banal a kapulungan ning Dios, at din kayang pamuntok, manano na sanang alalang tuknang maniese, king binining kasalpantayanan, at maging tune maya papastul, karing mi pagkatiwala karela, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing tatalan upaya, magobrala sana king espiritu ning kasuyuan, at ipagluwalo da sana ing karapatan da ring karelang sasakupan, at layon maging mayap lang talasuyo ring sabla, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing kay katang familia, manano na sanang maging tuknangan nala
ning kabanalan, anong nuring anak, manakit lang ustong lugal, ban makapakiramdam, at makapakibat king banal lakayawsan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang kayanakan, manano na sanang manatili la king lugod ng Kristo, at mipasiknangan king kayang grasya, maging lalo la pang maging masigasig talapatutuning ebanghelyo, karing kaparadang kayanakan, at king mabilog ayato, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katamongang makatipon keti, at para ka ring sablang kayanakan a lalaki at babayi, manano na sanang mibiyebiyeta mo, king sala ning ebanghelyo, pamasalan na katasa ka rin kay katang kagiwan, sopan king panawon ning kasakitan, at papanatilyan king katapatan, king kayang awos, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ibabalo mo ring miyayaliwang pamangailangan ding tao king mabilog ayato. Mayaplak kasan at pakiramdaman mo la ding kayadwanan mi, huling adwan mi di king huli ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Ikatamo ding anak ng inampun ning ipakang Kristong ginutamo. Anti mong mikakapatad, dabe-abe tamong manalangin, anti mo ing tiro na kikatamo ning ginutamong Kristo. Isambanyay lagiyo datang ke kami hingkayarian mo ipamintuan mo et isuli artibanwa ikakanani ingadoado Biemo ke kami ingal dongeni at ipatawad ke kami ring salami ke ka anti pamamatawad ni daring bikasalake kami emuke ipaisaul king tukso emuke paisaul king tukso nune ikabus king maro king maro ipami at Manalangin tamo. O Diyos, sa ibami, ngening biriyan mong mitipon kami ang timong anak mo, kami ning kasalpantayanan at sayang dadalana, ning pamanyalubong miking dutong ning krus ning anak mo, yang simbolo na ning kaligtasan mi, at alangpat ng mititipon ka ring kayanakan, manano na sanang manatili kang kayabe miking pamaglakbe, hanggang naking miras na kami king kayarian na sidyamo. Iti ang adwan mi king lagyo ng Kristo ang kaya kaming ginuat kapatad, manggaman king alang-angga. Amen. Kapabalwan po. Deni po rin kaya katamong schedule ning pamaglipat ning krusada ning krus ding kayanakan, karing parokya lalam ning vikaryato ng San Jose. August 10, 2024, ngeni po, itang 9:40 ning abak, api ning paglako ning krus, ibat king Santiago Apostol Parish, papunta king Parokya de la Inmaculada Concepcion, king Guagua. August 10, 2024, ngeni mo rin po, itang 6:30 ning bengi, api ning paglako ning krus, ibat king Parokya de la Inmaculada Concepcion, papunta king Santiago Apostol Parish.
August 11, Aldo Domingo. Itang 11 ning abak, apining paglako ning krus, ibat king Santiago Apostol Parish, papunta king Santo Rosario Parish, king Malusak. August 14, Aldo Miyerkules, itang 8:30 ning abak, apin ing panyatang ning krus, king Virgen de los Remedios Parish, king Diladila, ibat king Santo Rosario Parish. August 17, Aldo Sabado, itang alas 7 ning abak, apining paglako ning krus king Virgen de los Remedios Parish, papunta king Vicariato ning Banal a Familia, king Nuestra Señora del Carmen Parish, del Carmen, Pulong Masle, Guagua, Pampanga. Para po king mas detalyadong schedule ding aktibidades, malyari tamo pong bumisita king Facebook page ning Kekatamong Vicariato, Vicariate of St. Joseph Youth Ministry. Dakal pong salamat. Talakad tamo po. Ing ginuman tabi kay kayo. Bendisyonan na kining Diyos sa mayupayang tuto, ing ipa, ing anak, at ing banal na Espiritu. Ume kayo king kapayapan, pamatulan ing ginu karing pamibiyabiyayo. Salamat, King Diyos. Diyos. Atin tamo pong makasadyang pamangan po, king luwal na po ning Kekatamong parokya po. Salamat po.